Tuplawatango, ya I message for your tattoo wall, access my entire form, ya vigil at work. For my salamo, don't go on high. Ye family watch me and Omeo for your tone yet, family no the soft by you. Well, we would like to welcome you all to Second Samuel Congregational Church in Long Beach. For those of you who are watching through our live, welcome and talofa. Ioi, lele la bale atu e temi mo. Temi tato te isoso wai, ma temi lele yai, lele la bale atu.
Mai e tātou ala langa whiwhia I le li. E tātou ala langa I le papa o tātou o tana. E tātou atu I ona mona le vira. E tātou ala langa I a se ia I pesi. La tātou tala. Let us pray. Ana iai lava se sia tua te tau iai la mātou whaatu e. Se na nungu ona whatawhai tā langa o mātou tau whaturi iai le ni tāna hao. O le pumoni lere ie le ai lava se tua e sigi ma oe. O mātou o mai fo I le ni tāna hao. Mātou sto tuli mai ifo atu I atu oe. Le mātou tutalo whatasi mai loa ngā ia. Ia mātou whai aile nei tāpō inga I a ngānganga whamaoni te te wai. Loving and precious God, we are gathered here today, as is our habit. At the beginning of every week, we ask that your blessing be upon us, that your Spirit fall heavy on each and every one of us, so we may worship you in truth and in all spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tātou pamatau nei sami me lima pese la tātou pese ai te teine tātou e ofe pese whiwhiria te lii le tuai.
lo mātou te mai o i le langi, o le te mai tumu i le alofa, ma le alofa muti wale lama lawa fio. Ma mau lunga le ngi o lo fio anga pa ia. Lo e sio ne lata mai i ai mātou nei lo le manawa. Whapefo i ona lata sa sae ma sa sifo. Whapena la o fio. O le tua oe me mabau e o le whapapau. E o ke upo la mātou utu wangana e tau mawhai e whamatala oe ma lo misterio. Al mea le nei mo mātou mauti noa. Ana le se noa la o fio. E le penei mātou. Le whai le langi ma le langi ma me uma o iai le amatanga. Na whautuaina la i e le wanganga pa ia ma lo mate sala. E o mai le nei taia. Sa mātou ta oto i mātou moenga i le pōna pō. Sa mate me mātou te o lia le nei taia o mātou o fi. Le lolo wafo i le lava yaso i timunga sa whenga iai le nei tu o le kelope. Lupu moni lava sa mate pe mātou te o lia menuia le nei taia. Le nei mo vaia tu suru le tino o potolo nuku. Mātou maua fo le mafutanga mana i o mātou usu, ma langa ma mai me le lai tu o le kelope. Na tele ai lamba le o upu i manu ai titi upu i manga. O le mapu fo i na mātou whaafutai, ma le mātou whanetanga i ate oe. O wā o maui ala mātou seunga, o maui ala mātou tiunga, o maurupe ala mātou seunga. Le melele li ia mātou te apatu e na mātou whaafutai i ate oe. O wā o maalie lau tau singa i ai mātou. E le ngata e whamanuianga o mwhaiona mātou mōre mawina, ai ni ai. A whamanuianga e tele o le mawhaiona mātou fuatia. Whamanuianga whalenganga. Nana mātou wa aia tu lava o tā whatuni. Mātou wa aia tu wono loko. Nana mātou mauti noa ai lea sa iai le ono saka. Sa iai le lofa. Sa iai le tu wala noa. Atonu to tele la to tele loa whamanuianga whalenganga la o fio. Ai mo mātou wai e tangata whatutua. E o lawa i se me whatawa ai pe me whatawina o la o fio mapa ia. O mātou whisota inga whaatangata. Le malanga mai le valele le tu ma le tu o le lalulangi. Na mātou mauti noa i lava lea i le tele ma le anoa i o lofa ia. Ne whaali manino mai no walo o Yesu Kiriso. I tangata na whanau i le isi tangata e peo na mātou whanau ai ai o mātou mātua. Tupua e oia i o lātou aina, peo na mātou tupua e fo i o mātou aina. Alu lea oma, ino sia matu lafo ina oia. Maliu le maliu mātama. Wina mai o ie le nei aso, ma fuanga le nao lo ka vea le nei aso, ma aso tāpua i lau ke usiana. Malana upu ia i mātou te mana tuaina pēr. Ua tau nuku. Olona winga ua ato toa i a te ia le whakamoe tau anunga o le tua i le tangata. Ina ua whai ai o ia whatasi malona sa alotonga. E whaine mea loto i ai mopea. Fatonu nuunga o le tō whamanino a le atua na tuku i le tangata. Lena mātou mori mawina i lo walo i Yesu Kiriso. Le whomo mātou whatutua i e kālesia e peo le nei. Ma le whamoe maua uma lawa i a whasoa atu i tangata le nātala le nei. Wa mātou te notinoa whapeo ne e alofa mai le lalulangi. Ma le atua i mātou i a whano i lea.
ua whapenao e alofa mai fo I lo mātou o tunu o mai I nei tupulanga. O lo mātou tatalo ia maua I mātou le toa. Ma le malosi, mātou te watu ai le lalolani ma mori ma wina le natala le lei. O wao lo fina ngalo le namo I mātou le au whatutua. A mātou mawhawhau le tele ma le ano noaki o lo alofa o whamanuianga. Loto mau aina, o lo whasoa mai ai mātou I le nei, le teini ma le teini. A whatustusa atu la mātou tani whaitau le nā lofa o la ofio. Na mātou whanau noa ai lea. Na mātou la mona ai lea o la mātou le ato toa. O la mātou tatalo le ni I se I whamamā ma whamangalo I mātou te totasi. I le ngata ia masala te totasi o whai e tangata. I tātou wāwhenga iai. Ia o ngasala tu tene fōi. Ngasala o mātou whaia ma o mātou I loa. Whape whai ngasala o mātou whaia ma o mātou le loa. Ia me se ngasala o mātou whaia o noi mātou o tangata. E whanau mātou manatu. E whaitawina o mātou teini. E le umi fōi mātou I le nero langi. Wa bero mātou nau I le lei. O whai ma mea o whaia I mātou le leanga. O le mamaora mātou ma ai. Mātou masala atuai I lau fio le le. Se I rofa mai e whamamā ma whamangalo la mātou I whonga. Whawhawina ni roto mamā. Whaia ni roto mau I ai mātou te totasi. Ni mwhena mātou ngāru lue pēr mo la māru. Ina mātou no tinoa o ina ai maua ai lo mātou whanau moe ola. Au leila se upu I o mātou mutu, ua lone e sila fia ma mawai o mātou mana tunatuma. Mana o te totasi o tangata, ua lone e sila fia ma mawai. Meo lo atu ngalo wailo luku ma lau e kalesia me mātou uma. Whakawelawe tutono re loto I whale. Nātu luko lau o fio lea li ia se I tali mai e tusa o lona nuia. A whapela vai e se manatu e tasi lea li ia a whai uma iai. O le nei, ia maua e mātou lea nganga whawhtai. A mātou wa ai le lalolani o mātou wola ma soifua ai. I vai eli o lo mātou tuwai iai mātou te le elia. Le nei whalisaa e whaia I mātou. Lo mātou tofi, o lo mātou ngangana. Whisota inga whale tangata. Na mātou maua mai a te oe le li. Lo mātou tatalo I maua I mātou le ngana whawhitai. I mātou I loa le me fua I fua la o fio. O le ola ma le malosi. Le oke sene o lo mātou mana veina I le ola. O le misterio o lo mātou pangaia pēa I le teni ma le teni. O lo mātou tatalo le li I maua I mātou le ngana. Whawhitai mātou tatalia ai. Au whamanuianga I ai mātou. Le mātou tatalo a maua I mātou le ngana whawhitai. Una toa leo mātou roto e a watu inisi. I one o mātou ta ofina I mātou le manuia ma while mū o mātou maua mai a te oe. E whengo whia o mātou pasi a tu inisi. Whamoina fofi I marmaloa o te meiti. Tupulanga lau maoa o mātou nuku ma le kalesia e tutono maru malo le ne tai ao. Le mātou tatalo le ne ia vema whewhangu I ai mātou tua. Lo iai lo mātou tofu. E ia mātou nafa. E iai tiuti. O lea oina lea o whanau. Ini e muli lo fina ngala. E ta ape mala salalau o lo nuku malau e kalesia le ne vai aso. Mātou malau fio le li ie manui ai me uma mātou te whai. Maruenga whaitele mga ruenga whaitele tasi. E iai le ngana pa ia o lau fio whaitasi mai mātou.
Nala mātou te talo le ie, tu whatasi ma te talo, whanau whamoemoema, miti a le tangata lava ia te tūtasi, o e sila whia. Neli iese i e tali mai e tuso o rofa tu noa. Nāra mātou te talo e rātou suafa Iesu ke miso, lo mātou li ima lo mātou whaola, o mātou wole ma wala awa tuai. Amen. La tātou te whaawau ne sa minga e peso sa mea lo whepesi. Oh,
o ai ma le taulanga lo nu le ie le ngata le epu e whapefo i me alofa o alesi mai lo te mau ai le matu te talo se whalau te le ina ilo fina ngalo i le menei e whao ngā e le nei o loto so soani e le tui whawhola o ngā. We ask your blessing on the offering we're receiving. We ask that you allow it to be a seed where grace can grow in this place. Amen. If you want to draw that to Ioane mtaka kufaa mata tatu mfetau filosofia mfe ukwelima for my for pelos kuona Ioane Evangelia mtaka tatu fetau filosofia ukwelima Our reading this morning is in your bulletin, where you can follow along in your reading devices. John 4, we'll be reading responsively in Psalm 1, verses 5 to 26. Wo atu e le tasi ayo Samaria o sukara le mua. E latalatane le whenua na patu I Jakobo I lona ataliki o Iosefa. O Saul fine o Samaria o Tubai. O whetalai atu Iesu I a te ia, au maia I a te apu o te ino. Ona whai mai leo le whiwhine o Samaria I a te ia. Me whapeona e whai mai se ne inu I a te apu. O whiwhine o Samaria a o oio le i te ia. O wai le eni mea whea vea I te ia o Samaria. Mai le fine I a te ia, lere I e. E lei sau mea o tua e ai. E mau lalo fo I le vai ele. E te maua e I whea le nawa I ola. O tani atu Iesu I a te ia. O le inu le nei vai e tua fienu ia. O whamai le whiwhine I a te ia leli e. O maia I a te apu le nā vai. Na ia o le tua fienu ai. Na ia o le tue saufo I nei o tu vai. Tali mai whiwhine, e le aisa tana. Whitalai atu leo Iesu I a te ia. Ua tonu la upu e le aisa tana. I a te ia, leli ie, o I loa nei o oe o profeta.
Whetalai atu Yesu i a te ia. Funai. Tani tonu maia i a te ia. E o mai o na aso tō te tāpua i ni tamā e le ngata i le neimaua po i Yerusalema. Ai o mai o na aso, o nei fo i ai, o e tāpua i whamaoni la tō te tāpua i le tamā i le nganga ma whamaoni. Wa o sa ili le tamā i e tāpua i whapena i a te ia. Mai le fine i a te ia, o owi loa le amaliu mai le Mesia o le ngoa i a te riso. Le amaliu mai o ia, e whae lo mai me uma i a te mātou. Ia te mai le tua le tātou whetaunga whaalongo i upu ana whio. Tua watu pe a te ia na lava menina. Nei o i whakapau. Ko pispu tolo lo iei upu nei. Whetalai ngā lele. O le inu i le nei vai e toi whi inu ia. Au le inu i le vai o te watu i a te ia. E le toi fia inu lapa ia. Pai aso le tonu le nei o le leni. Pai aso tato te mawhawhaua i popona o le li. Nā mata i le whaasosonga o le li'i le whaasifu aso talu ana uma o na papatisoina o ia. Tato mawhawhau e whoki pai aso o mawai. Tanoanga le li'i maniko temu. Pai aso mo le leni le tato mawhawhau i le manatu owa i tātasi. I o tātou manatu e tala lasi le atu nuku o le mafuanga le nai le te tawena tā mau tātou i se winga o tala masangi. Le masangi e tātou. Pe manatu nai le raso mo le leni tātou mawhawhau i tala e mua le fuafuanga o lo le tātou kanona le kenese mua. Te mina whaua e le tua le lalolangi na wheta laina pau lea. I mara ke nese lua na whaua e le tua le lalolangi e whaongai o na ao na papangu e le tua. I ngā luema le fofuanga mana tātou tala e tala lasi le atunu. Raso kuwaina tātou mawhawhaua e le whengenga na osi e le tua ma le tangata. Na waswafa ape lamo ia apera amo. Ina pena tu lei mai ai le manatu lea na ave fo ia le liki ani ko temo. Le whenenga lava le tasi. Tuku lo nuku ma lo ainga ai alu le nuku o te patu ia te oe whaimou. Le whena whai atu ele le ani ko temo tuku mea nai te masani ai. Tuku lo whatu tuanga, o le mea e apu pene i ate oe. Ai anu i nuku, e tele i loa mua. I le whanai le nei tai au. Tato maua mai le tala i le ele i sukara o le tala masani. So pe i ele winga o le, wai tau le nei e whatu, le isi layer i numo, le isi layer. E ni niki ala tātou tosi. Whamai le liki o le inu i le nei vai e to e whi inu ia. A o le inu i le vai o te abatu i a te e le to e whi inu ia.
Kuna tātou I te ea pe lua ni vai. E le tasi le vai. Ai mo o tō fo e sai e nisi e le ata I le vai lea. O lo whakmalie na ai ngā lala whane tino o le tangata. Ai lofo I o tō I ei ele meni nei tutongo le vai. H2O. A tosi ni niki fo le meni nā tato I loa I whakakia o isi fo I. Whaalina fo o le tua. This entire season of Lent is sort of like a piling on of ideas and things. It's putting one brick on another, on another, on another, as we build the foundation of our faith. We're not the only church that's celebrating Lent, but every Christian in Christendom is meditating on this. The sufferings of Christ, His temptations, His invitation, and then the invitation for us to map our lives unto the lives of Christ. Because in the process of carrying our cross and denying ourselves, Christ becomes embodied in the world. And so we read these stories, we read the creation stories, and we mapped it onto our Samoan motif, e talalasi le tunu, which basically says there's multiple iterations of the creation story. But here is my story. Right? You will see the tension between God and man, and that intersection where God touches man and man touches God. Last week when we talked about Nicodemus and transformation, that was what that was about. It harkens back to the covenant that God had with Abraham. When Abraham grew up in a very stable, privileged family, but there was something missing. And God said, if you were to leave your kinfolk, if you were to leave the places that you're so comfortable with and lurch out into the unknown, I will make you a people. I will bless you. So today we have another story. You all heard the story either from Sunday school or Otolavo. But it's the story of this woman that's missing something, that's longing for something, that there's a certain emptiness in her heart. And just paying attention to who she was, we can see ourselves in her story. O le winga le nei o le vaitau le nei o le leni e pe fatu I lunga. E le ngata fatu lunga e ni I fuki tosi I lalo. Tato mau e le nei tala le tala masani. Te le a wala e me whai ona o soe le li a me Galileia. A wha mea lang tala o te whina o au I atu I Samaria. Le fo o te whamanatu mea tātou le whenenga le tuama pero ama tuku mena te masani ai. Masani ai le ui atu tanga te Samaria langa iei le papa roto le nai le pao tanga kuteia me Samaria. And ia whale le tātou ui atu nā.
Ana le ui le li na. Le mau tātou tawa lea. Me wala tu wanofo i vai ene una whātule o na soe o mai te tātou mea ai. Sau e whine lea. Le muti ni tini o le lama. Sau e utu vai. Ia le tau le whamatalaina le tala ai. A whapea o e tusingawa i au point. So point mo mua lea. E iai vai eli o lo tātou whiinu ai. Tātou te le elina. There are wells that we're drinking from that we did not dig. Moni le nei tau tātou talia. Le whanau mai lo oe tu laki lo. E o matua. E lo waini. E lo no. E isi fsota inga o lo whatu mawina le soifua ma le ola o ia te oe. Whate te inga o le tātou mangana. E le to tele nisi e ngana i le tātou mangana o le tātou tofi. Le isi sina whiwhilia sa moa e whanau mai po ona mātua e whanau mai ai. O vai eli nā tātou te leke eli ina. A o tātou whiinu ai pēr. Ino tūlai mai lera whisiki o le ala tātou tali i mea. If there are wells that we are drawing from that we did not dig, what's the appropriate response to that reality? Lala tātou dāna ma la tātou wanga anga I vai eri nei o tātou whiinu ai tātou te ngā nue ina. Ia tō whatangata marana tali, whio tātou tali e pēr whawhine ia na mua i le vai eri. I tai awa o le pevela le la. Ma whawhawhu e whawhine na. E o whaere le group. Ra lato masani le na. Tō pepero whawhine lea e pese e whapero na winga e alu le potintino la. Mo tātou wa lea. Tātou lea, le whaina tātou me le tai awa. This is not attitude. I've got mine, get your own. O manatu le nā I vai eli o tātou utu fia tātou te elina. Mō sia manuia. Ai aile manu o. A tō pepea mai tae le la e alu le mutintini le la. Langa ina issues o tina. Le asisi se ia apa mai o tō rua mai ia ele. Mutintini le la e mai eli. Ele deu uma outra tátua uma fanfana lá para dentro. O esse attitude e vai ele tátua te ele na. A attitude não é uma foi ele fim de vai ele. Também o fato ele disse a mãe assim na baile nasce e o window. A família tinha ele é no o oio ni utai, o aua Samaria, ele fe awea I mea alo tātou atunu. E te leilo ele vanu lea, ele vāo tāna ma whawhine, ele ma whai e loe ne tala no sao mai a te au whapena. Listen na attitude. E sini ea oe I a Iakopo, lo mātou tua a na eri le vai eri le. Listen na attitude. E whaona le maua I tātou le nganga mata mau. O lea o tātou inu vai, mai vai eni tātou te le eni ina. E ma whaona tupu le uu ia I tātou. Ia la o onga lava le tala le. Lena whai atu ele ni. Ana e noa le me foi fua le tua. Se manua e matamau.
Ana e loa e leo alu se afu o e eli le vai eli le ana eli e roto a ma le tama. Se manu o e le ai u. Ana e loa le me fo e fua le atu. Se manu o tufa i tangata. Le winga o le tala a mata i le nganga whaftai. Po le ala wai si tanga e whai ana i le vai eli e te leki eli ina o loko e utu vai i ai. Po ala wai si tanga whaapopo i ai le nganga whaftai. Ia lautua i le nganga whaftai. Na whai le maa ainga maa Auntie Terry vai aso o mawai. I matata la noa ala ia. Le o poma la e ua sao i le Alpine Village. O le ngata ua sao la whanua i a ua sao fwoi whanua na e nunga. Me whameltina e le o mautinoa e ia po le ale mea o le a whai e le ona. Pe i ala luna natu a converting containers me wha ia le port me wha pena. A mai se tala e whanua noa lawa. I tangata o loo whaiti o ina i le whatawatu o le whanua. Lo whatu la ia, Auntie Terry, masalo leo te tele bana na e toa i titi. Au te whaiatu a umi o lo to tele o tangata, mese o tata o tunu. Lo ia i la tole a nganga whawhatai i a te oe mahans. I la rua tau tua, i la tata o tunu, i te usana i tele. O whale o ina la i o whawhatai le nā. O ala weisi mea fui o pai vai e le tangata i o tō whisota inga whale tangata e ta taua o na amata e whawhatai. Start with being grateful. Whatever attitude that you have towards this reality that we're drinking from wells that we did not dig, start with a sense of gratefulness. A sense of gratitude, a sense of wonder. To our young people, don't be quick to criticize your parents and ancestors. Don't be quick to dismantle the patriarchy. Yes, it's got some issues, but they were also useful. And you can always have an opinion about hierarchies, but at least start with being grateful. Start with a spirit of thanksgiving. And then from there you can build on it. Ana e loa le me fo e fua le tua. Le ale me fo e fua le tua. Ale vai evi lea e te inu wai e te le eli ina. Ale ola lea o tutonu o mama pe mana vainga le okseni o le misterio e te le ilo ato toa ia. Ana e loa le me fo e fua le tua. Se manu wai ate oe le nganga whawhatai. Ona e matamau ai lea i na uwhaiatu le tangata ese i ate oe. O mai se vai se i o winu ai. Po le alawa vai vai mo le tangata. A mata lawe le nganga whawhatai. O le manatu lona lua. E tahaua le tangata. E tahaua le tangata. Ana e loa le me fo e fua le tua, ma le tangata o lo whai atu i ate oe. Tupe ia le winga atu o le li, tatia ia le winga atu o le li. A le, walatu le fine le vai eri a ma watu tangata. O le tangata, e ei le winga tahua o le tangata. Po le alawa loma natu i ate oe le awhaina. A le maula wa le whailaunga e tahua le tangata. Po le alawa fo i loma natu i lesi tangata.
te pare whengai, le a whaina. A le a whai atu le manatu le whainaunga e tāua e tangata. E to wheo i tu. Le ala me wheo, self-image, self-confidence, e tāua le tangata. Whamailele i na ua whestingia tu la whono o sapati. Whamailele ele i whaia le tangata mo sapati. Na whai le sapati mo tangata. Tāua tangata. Na muli ana na whaia le tua. Whai umaisi mea umangaruenga le aso mua whamailele i ua nei. Uma ona whai e le tua tangata. Ai atu le tua tangata. Whamailo ia ua matuā le leite. Se tāua tangata. Ma Iesu ana i loa le me fua i fua le tua ma le tangata o lo whai atu i atu. Se manu e matamau. Se manu e tani o tāusanga, se manu e au maia i a te o te inu ai, ona o awatua le i a te o le waiola. Pore aro e wheo tātou le ato toa whai mai a le tua mga ruema le fuawhanga tā ua oe. This whole notion that a person is important, a person is central, is affirmed by this story. Now, she didn't know that Jesus was God, manifest in the flesh. She just happened onto this random guy on the well that seemed to be breaking all sorts of boundaries by first talking to her. She's a female, and he's a male. And by secondly, crossing that cultural barrier. She's a Samaritan, and he's not. But Jesus said, had you known God's gift and the person, and God's image that is in front of you, you would have aligned yourself properly. You would have prepared something other than being stingy and saying no. Had you known this person that's in front of you, you would have paid a little bit more attention to what is going on in the world. The point is, you are important. That's the reason why God came in His Son, to save you. That's how important you are. Familia tala a talavou matini lute. Sayaide a fatele la mana tupura la tunu. Papa tini ani malosi mai le sapili. Timo le aso ato. Una fefela io tamititi famela natala ile tuo. Famela tautonga ile tua. A fai e te whaolaina o mele nei matangi mele nei sapili. Mele nei whaititi. O te ofo ina atu o wola mo lau ngā ruenga. Tala lea. Martin Luther was probably in the teenage years. He was so afraid, but he had this covenant with God. He said, God, if you save me from this rainstorm and this thunder, I will give my life to your work. And here's a young person who committed his life to God early on, who, because of his fears, he became vulnerable and offered himself to God. And we all know the story. Martin Luther
founded the Protestant Reformation 500 years ago. All that to say that you are important. And you don't have to be heroic to be used by God. You can just start with cleaning your room. You can start with taking the trash out. You can start with doing your work. Do it right. And turn it in on time. You can start there. And from there, you can grow into something that God could use. Yamale manatu muli. Ule tapo inga moni elesa se tia se no fuama. Ale nganga malfamaoni o fayai. Wai loa ne tinala ne umate ialan tupua. O wa fayatu ia ile li amaile vai. Ine ione tu sa i. In fact, really, I would mail out Danny. Yeah, I feel my ear tonight is a Danny. I'm really sorry. So, listen, I don't want to confuse it. I do. I'm a fine lover on a maoni. I let the solia to la funo. Carl Jung talks about incorporating your shadow. And that's exactly what this woman was doing. She had a less than optimal past, but she was truthful about it. So you have this shadowy figure, but she was able to incorporate it. And that's exactly what happened. And Jesus lifted that up that day and said, that is the truth. You don't have a husband. But you had 5. And the one that you're living with, you didn't even bother to get married. So what you're telling me is true. So as soon as that hit, she knew she's got to escalate the conversation. Here's the thing that you have to know. When you're in the presence of something bigger than who you are and your problems, you need to escalate the conversation. When you have a hint of small t, you've got to escalate it to capital T. And that's exactly what she did. She said, I know now that I'm in the presence of someone other than a random individual at the well. So she escalated the conversation, not talking about her truth, small t, but the big truth, capital T. And she said, tell me, how do you engage the divine? How do you worship God properly? My ancestors have said, Gershom is where we ought to do worship properly. And your people say, you got to do it in Jerusalem, otherwise it's not worth it. So tell me, how should I worship God? And then Jesus said, you have to engage that peace with spirit and truth. And what that means is it cannot be contained in the 4 walls of a building. It's not something that you can physically discern. It transcends that. And truth. That's how you engage the divine. Leo tapo ingai le tua te tau na whai lea ngāma ma wha maoni te tau ai. So le tāua ni whasā pe, tāua ni aso, mene li le ai. A e tapo wai ai le tua i le ngāma, ma le wha maoni.
sini. E mena mia tātou whalisa, ai se alanga tātou wai o tangata. Ai ele teimi e tāhu wai le nganga ma whamaoni. Whanau naunga le nā le li, i one I lape I tātou I tā ranga I e lafo. E mwhai tātou na tāpuaki I le tua I le nganga ma whamaoni. Le tāpua inga le nā, e le saisaitia I tu la whono le teini ma le no whanga. Le tāpua inga e whai le tangata I le pumo mo. I le la pale whea ngai ma le tua. Ia, whisiri la po tātou I le lewa yaso. O le ala tātou lea o le awhai. Mana ia manatu lea o muli whamai ia le li o sa ili le tamā ie tāpu waki whapena. So le tāpu inga I se lea e whaina le tāla sa. A whapela vai matua ma te lero whatutua o mea mā o tāpu inga. O le whamai lola ia o sa ili le tamā ie tāpu waki I le nganga mo whamai. Rora winga po le ala wala ngā ruenga o lo whai le vai aso. E ma whai ala me whai me whamaoni. A whai me whamaoni. O na fia mai leo le tua I ate koe. Whisile tina po whea mo waile na mai o. O le tali le o Yesu. E maua ina o tāpua I le tangata I le ngana ma whamau. Ia o tātou launga le nā I le newa yaso. Mana ia me a tātou whisiri po o wā mai eni o tātou te inu wai. Ai leo whamalia ina ai o tātou ngā lala. Are there any wells that we go to time and time again, over and over, but our thirst is not quenched? Are there wells that we draw from, but for some reason it's not quenching our thirst? You need to eliminate those wells. You need to... I don't want to be moralistic, Bishop, but I wanted to juxtapose the idea that the individual is central with this notion that you have to test out what you have learned on Sunday in the world to see if it's real. Don't take my word for it, but if you're going to the well over and over and over and not getting satiated, at some point you gotta ask the question, should I not come here anymore? That's the challenge for all of us. There is no goodness in the world unless you manifest that goodness this week. I'm afraid it's up to you. You have a responsibility to take what you have learned and apply it in the world, and the world will become a better place. And God's will be done on earth as it is in heaven. I invite you to do that, and I'll do my part as well. Ia la tātou whai ure nei, tāpua inga le bese o sāmi o te bese.
tina mane fole susu tatu fala au mate o mai lo mane ilo mana tu talangana ave me tu o tu talo italia le tua tatu talanga ya wala ese ngate se meni o la foina ya o tu teni foi o tu wafusina ngale tu so se o wala to ni alo fale tu e familie to ni me ya so mantena the tatu fai will talo. Let us pray. We have come to the end of our worship. We've heard how your Spirit has manifested itself amongst us. And now it's time to go out to the world and apply it to our lives. We ask that you keep us and bind us as we go out into the world until we meet again. O mato o ele si kui o le nei tapo ina. E vai la o ona. E vau ese foi fina ngalo o lo nuku malau le kālesia. O mato lafo se o tu pea i ngā ruenga whewhe pea lo o ngā ngapa ia. E te musu ina le winga mone o fionga i o mato talinga whale mana. Wale mato tu ua. Ia tuilo ina i mato e file mua o la o fio. I te ina i o mato loto ma manatu te totasi. I lo mato ufafo ma lo mato ufale. Nei se i o le whapapau lawa.